Cara bikin bagel besi 8 ukuran 8x8. Ya, seperti ini. Manual sam ngono sam. Lo tak kayak suara dhewe. Punter. Bukan kotak. Puting lione sama nih. Panas. Oke. Lanjutkan perjuanganmu. Anu ini kita balik. Porno YouTube. Yes no. Kita bekerjaan lu. Dinadem jera coba dinadem. Apa aja paling laki urun. Oke. Dinapi kan tujuh. Batang tanah. Kalau bono YouTube nanti potongnya deh. Oh iya. Kalau bono YouTube jual, kalau bono YouTube mau. Macam gambar. Dan kalau bono YouTube, kalau bono YouTube suasana proyek Waringin Korwil Jogja. Walaupun YouTube suasana proyek Waringin versi Korwil Jogja. Dia kan versi isel. Dia kan versi isel. Dia lapor. Tak, Mas. Ya. Welcome me. Kakek aneh. Bu pemain kono. Palu. Bu pemain kono mau apa? Ning kono. Heeh, ada ngemper. Paluku kok. Iya, palu. 5 menit wae iki. 5 menit wae ya videone ya. Suasana proyek Waringin Korwil Jogja. YouTube ya Bono konten lho. Wis ngapik. Ye. Mau nih kono lho, Bu PME di PME.
Palu.